GH. Yo, Busha. Ene, I'm from Lansing. On said the Biana may carry a culture, no, right? A dear Bakwan can make cancer. Anna the Bia, Miss Adrian, only saying Kaibia. Young Casa, Asante musicians need to portray Asante culture now in cafe. Yes, it's answer yes, sure. Emma, Ubia, fancy, oh baby, and I said, Ubia and Fancy Corno, the only associating home with. Yea, and poor crowd, ye, a portray your culture and say, right? Frenna, you musician or a French-based musician, but only Ghana. On Ghana da or a French-based musician. I was also Tina, America, UK, and France. Now, Okoye show be. Na Asante culture na portray na chese. By honeso. Now before that, on young koi, Mr. Akwesiajiman, Kumasi Mayor, aka Patapa. AKA Mr. Patapa. Mr. Patapa Kasa. Mr. Patapa Wakasa. I say by 31st July, acha na edino. And I say edino sisi de no me buogu, edum blue light. No me buogu. Na me question is fine. Se me bu dan na guna mo sin for there. Why da jane she ebe prim sam ade ntina mo nya hwe mfa ho enti mo twen se adwadifo na ho aye papa o mo de tifie no o mo choice o mbe keka bibia bo ansa na masaba be bubu na ade ntina mo nyina so nya ne preku sabio ade shi ye hu amafo mo boa ye ebe donate sika de ma o mo se sika no ade ntina mo fa nyina so nya bibi Mr. Patapa wada Roma o de enti Mr. Patapa ma enti no nti osi ebu na esi ne foforo dako obeku fie obeda baba na dan nyina na ni ho nti de one store o de bibia ko store bi onyi because ada ma bebu men kai kota by 31st July na dan nsio na no enija kese eto blue light ama sare be ye maame ne ye papa ne wo famo enema bebe no asai ke me ye se anka obedwi dan na gu na wa ye hyehye no masidan foforo nso adwadifo bi so ye se eka wom ebia na ekosiri foforo a na obi anya bi enti ema wom paache na omo anya o made ye hu se amanfo ahyase omo ye na so sesi a me ka se enkato aba ne se ke me mayo se edan na wakase obedwi no obedwiregu from now to 31st July obedwiregu fi se dan na ho ode no enye papa se ese ni patrenam edidwa muntie de okaye na se wo dan na wo ye wo de ya mafutuo ne se enipa dasani wa ye adwuma usika wabo no nyina eja ba behye no ena ya ma wo futuo se edan na wo mu no osi ebu no eja dan no sa asisi wa dako ebebu akum nipa eba sa na me nso anye madwuma yi nti osi ebu na esi ne foforo nti woni ode plaster tata ho no nyina de meka ne se dako obeku fie obeda baba na dan nyina na ni ho nti de one store o de bibia ko store bi onyi because ada ma bebu men kai ma ka atre wo mun several times e bebu dan no ada e bebu ni anya announcement obeba na ebu nti obi bi wo ma sa ase na yi kota by 31st July na dan nsio e bebu e de afio na ye ni o matna se yes ni fufo yes, so Mr. Patapa na akotie no. O se oba be buda na gu 31st. So masema mi bisa Mr. Patapa ne se. Opanyin wada Roma. Eden ya mbebu agui. Sika eden after say dan hye sika e de be cheche wo mo eni ade no wada Roma. Mr. Patapa. Adenti na dada mo fanye hu bibia adwadifo amunim so mo ho papa wo mo tena siama omo hu papa omo nti omo ntimi ntina nti wo se omo ba baby bia ansa na masa bebubu agu Mr. Patapa well udi ne honam se ebia wo tese meke Mr. Patapa nye se bia me na me se wo ye Patapa na emu ono ankasa na num asem se wo ye Patapa me ye Patapa kaka. Wangata uji me Patapa kaka. Na Patapa ndi uni Patapa na bamba. Me mfa Patapa ma ba me ye Patapa kaka. What's meant kaka. Me ye Patapa kaka. Wangata uji me Patapa kaka.
Na patapa. Ndi uni patapa na bamba. Me mfa patapa ma ba me patapa kaka. What's meant? Kaka. Prama Me patapa kaka. Wangaza uji Me patapa kaka. Hey. Na patapa. Ndi uni patapa na bamba. Me mfa patapa ma ba me patapa kaka. What's meant? Kaka. Nti nyame na me de to no ankasa ne kan so ye patapa wada roma nti se bia wote se me ka patapa nyame na me ma ne se din no o se sa na ote o ye patapa enu nti na o twen ya se omomra me ye bibi nwie ansa na wabebubu no me a political issue and can family. This is a sentiment issue, so I need to handle it accordingly. Mr. Patapa, nye bibia na de patapa ko hu nim sade. Nka wo ye ne me say, wo ya appoint wo say be ye bibi wa sentiment mu. Now behave say a political party na appoint wa, you will never have a legacy. But the moment I will behave say wo ya sentiment leader no, you have a legacy. Mr. Patapa. Okay. So me dear, Mrs. say, ade no kure wo me say, se wonim se bibi ho a mo be ya, mo twen akopem da be. That is the question I'm asking now. Mo twen akopem da be. O dear be ba e wonsem no so na tike buafu pa, ne buafu yie. O dear me ba asante culture ne so no, o dear wo de tie. Wonim say because of that ninti no enei obi timi ba betro article say kente mfi asantememu kente mfi asantememu na e bonofo ne adebi. You see where it's going to, you see the agenda, right? O de ye hwe sa video ma ye hwe ma ebusi for so hwe post ya eda menchen ya. I saw it on Facebook. E come here say with every inch bi obi abenya bi apese or throw shots at Asante or kan yi ani nsemfo e de kira Asante ni Asanteman na say oh here Ashanti didn't invent kente. They didn't kira Bono and Akwamo kings were all wore kente before the formation of Ashanti Kingdom. The mainstream history is a lie. That's what the post said. Now, ebia na onsu abakosem na wonti abakosem ye. Mama sha asem free say. Edru baby na Ghana enne Ghana. Na Ghana at the west coast. Until possible ne hwentintin don Diego di Azambuja no nianom ba ye chire Ghana be sesan be ye Gold Coast. From Gold Coast to Ghana. Now, mama say a simple question. Time na Ghana the west coast and our Gold Coast no. So obi to Ghana ha na Ghana inventi bibia. Na Ghana din be sesan. Eba be Ghana sa invention e different Ghana for nsem ana. Ana see a tracy to the root of Ghana. As in West Coast. A simple question mebusa. Very simple question. Eti say okwa even the ball mo bobo ni mu a. Na bi atwam. No boy UEFA Cup. Esa be Champions League. This happens so big cup no enye cup ana. So when Asante abakosem a wo se ekirew, na wo so usua ne se. Ansa na Asante be Asante no. No nyina ka won kasa ye baako. Ye na emma so nyina be ka ho abom. Edidin baako amom so ye Asante fo. Enti na amwan bi e wo ho dweso dwaben mampon. Ene asuminya bekwai. No mu nyina wo ho no mo kwa ma ene ye kuma ase. No mo tete se nianom. So kosi se kwa ma hene nana obiri ye boa. Ni nanom tumye ntwenom o tia kenten be so ne daye. A o ka o nyina ebo mu. O ka o nyina abo mu no. Anom be ye Asantefo. So before that na sa ankrofo ya o man ne o makoma ma Asantefo na ye nioma bebre. Empo sa da nchirafo na wo se na wonum e wo hye kente no mua mo so mo kama wo na Asante wo ho no mo a na Asante sum da nchira e he de du kente so de na Asante ni ho na Asante ni ho won ma bakon ba wonu se e bra na o se ko fitutu a odi kan o ba ba di ade sa Asante wo firi akomu na ba ye
Akobo ina na ansa sesere kuma na asrafo ma ne bo ma ne bedi asantehene. So atiaze obedi kuma se hene sikije ko visa ne besi na so ma ne be asantehene. Edwe nkrofo a na won mo ho da no mo ka mo bo di ni ba ko to so na be ya asante. Eti niema ahodo abakosem amamma ni amane na mo ye nyina no ewo asante din mu. Eti won ma abakosem asua abakosem. Wodie bibia dia asante beba tan bia nya asante dia hwe upo mpo asante ye amamre in fact Ghana ha wo amamre na so amfa asante amatan kora entrendi enko obi amu otumfo ko gama nche afasha aswe die ko ye dom ko ho no nya hwe die ekodu owi ase nyina okọ Cape Coast pedie si ye okọ ogba pedie si ye so ati ase enti se kroma upo mpo in fact blebie mu wo akam no ba ko a odi omu nyina so bi be ne denkyira na asante bo denkyira so nkehire ene kane na pa ne fa nkrofo se nkwa na minka denkyira de sa asante ana aka ko nya kam ye nkwa ma asante ene enti sa etu po mpo asante yo man na aka ne nyina asante ne di won so asante na ekese enti sa mamre bi wo ho na ebeye yi a asante ne di animu in fact asante so na mamre your coin faso ye abedinto your coin faso ye afahye empo asra na no your coin faso bu asra na asante die no akoside akode ni ade nyina ya asante die asante die ejuso wo die be kirekirem yentie wo kirekirem sa fa okrom kasa se akuapum twi twro ne fa kirekirem se fante twi afa tante ye se ya bunus na be ya ne be so a yetini ya na munye se empese na obi abenya asem asante yo man enti ehwa ye bi na so wo bi a wa no obi anu ni problem nya sa de a de bi e be kirekirem e ban kiremu so munya ba bi nyina kenti ho abakosem be bremo kenti festival koso obongure afese wa nkasa wahu de yakikako so ye culture na ye portray ni ye na recent ye din ama school kro mo nkan wasem. This is where it is landing us. So Mr. Mumada Roma. No credit say obi kra tenchen na say bia ana akra bi kra ekọ school ni ade abọ modern say wanya no wo ebia school nim kra na obebo modern say bia fie de obe cheche na ma ne hu ya mamre ya ma ne ne ba bia nioma bebre wo me fi bai ebi ekente ntimi mfi bia wa Africa da apart from asanteme mu bonwire se wo hio e asanteme mu meka e ka ni pain meka na meboso e ka na me say if asanteme mu eni ba bia da enchemu na tiki e de ma ye da ase na ma me fa sa asante culture ya na ma me fam ko Frenna so Frenna ye French artist are based on French countries are based on UK based on America na sometimes France a ka French ye pa na ogoye show kese e bia wonim Frenna tie no Frenna na wote ne ketewa bi no no na Kokoveli nyuma oyeye metimi aka say saa nyum na Kokoveli yeye no ofa portion bi o na ofa part bi o mde ye ono so nyum tie ma me yes so te za Kokoveli wasanaba ofa saa line fi Kokoveli anyum right so utimu say he loves Asante so much so ye na adwen se obefa bibia fi Asante mu ni show a okoye kese pa agidi na agentre ha no hwe video we na utie o de tie ni din ni tie sound na na machi ntie ba divine. From the heart of the Ashanti kingdom, a divine bloodline has journeyed across time into the Netherlands. Frenna now thrives in a multicultural Dutch society. Embracing diverse influences, he transforms his surroundings. Considered divine. From the heart of the
Ashanti Kingdom. A divided bloodline has journeyed across time into the Netherlands. Frenna now thrives in a multicultural Dutch society. Embracing diverse influences, he transforms his surroundings. Yes, so it's here. Culture and said also portray Asante culture now. It makes a whole lot of sense. What you say? It makes a whole lot of sense. Said you not also Asante culture and Asante heritage no way. It was beautiful. It said you know see address it. They said you are Asante ni pepe. Me say be a portray Asante culture and anyone want be brace and say French dia. Not just a Côte d'Ivoire betimi dey abem. Côte d'Ivoire so bem dia dodo na dey. Asante. Esan say Côte d'Ivoire de metimi akasa wo chem miensa de a emu ba ko ne fa de wo nyina ya Asante fo ye nya Asante ni a waye president o Côte d'Ivoire pen so it makes a whole lot of sense pa na me de ba eto so no AI on say ba ko iPhone ni ade Siri e bia na obusa like Siri ni ade a say omo ye wo fun mu a obusa ne bibia na AI wayi wa no na obi ko busa ne say Obusano AS short like abbreviation of a certain sentence. ASAP ochire say as soon as possible. Ne sa nyoma LOL. LOL no LOL no laugh out loud. Yes, LOL. No ochire nyem no ko bisa na AI chire say. Nenka odwen ho sen ko beka say bia artificial intelligence dabi. We dey say Asante intelligence. See mami. Alexa, what is the full meaning for the following abbreviation? ASAP. ASAP, as soon as possible. BRB. BRB, be right back. FYI. FYI, for your information. IDK. IDK, I don't know. What about LOL? LOL, laughing out loud. Almighty AI. AI, Ashanti Intelligence. What's it say? I said Ashanti Intelligence. Anasur Asante Nimdir. Yewu Ayeka AI Ashanti Intelligence. Anasa Asante Nimdir. Ayeka Yewu. Closing please. Yes, so video na ko here na just what mu say Asante de ye duru ba bia wo akase ye beti ase se Asante ye wade ne ye besomu ye ama wiase so ide atenka na abusia enen de di kan message so be me subscribe button no me notification be so da be ya me drop video bia on sabetimi akabi be da so hwe me makrawo